ассалому алайкум бинандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. вобаста ба баррасии вазъи корҳои саҳроӣ, иҷрои нақшаи кишти такрорӣ, вазъи омодагии муассисаҳои таълимию тиббӣ ва мавсими зимистонгузаронӣ машварати кории навбатии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. мутаваҷҷеҳ бошед. дар толури мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода машварати кории навбатӣ бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, раисони ҷамоатҳо, масъулини раёсати кишоварзӣ ва дигарон доир гардид. дар ҷаласа масъалаи кишти такрорӣ, вазъи омодагии муассисаҳо ба соли нави хониш, ярмаркаи либоси мактабӣ, омодагии муассисаҳои тиббӣ ба мавсими зимистон, омоданамоии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ва ҷалби мутахассисони баландихтисос аз ҷумла кадрҳои ҷавон ба мансабҳои холӣ, ҳамзамон дигар масъалаҳои ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. зимни суханронии хеш Абдухолиқ Холиқзода қайд намуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамеша дар суханрониҳои хеш иброз медоранд. шароити ҷаҳони муосир моро, хусусан кишоварзонро водор месозад, ки ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода намоянд. ҷиҳати ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулот дар кишти такрорӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд ва аз таҷрибаи олимони соҳа самаранок истифода кунанд, зеро кишти такрорӣ яке аз роҳҳои аслии таъмини амнияти озуқаворӣ дар шароити печида ва мураккаби имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонист. раиси шаҳр дар машварат аз дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ёдовар гардид. инчунин қайд намуд, ки ҷиҳати иҷрои нақшаи кишти такрорӣ, истифодаи тухмиҳои тезпазу серҳосил, ҷамъоварии ҳосилро хубтару беҳтар ба роҳ монанд. маврид ба зикр аст, ки зимни сафари кории хеш раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар тамоми ҷамоату деҳотҳои шаҳри Панҷакент аз муассисаҳои мактабӣ дидан намуда бо вазъи омодагии онҳо ошно мегардад. ин аст, ки дар машварати корӣ дастур дода шуд, то синфхонаҳои иловагӣ ҳарчи зудтар бо сифати баланд то соли нави хониш мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. инчунин дар машварати навбатӣ оид ба омодасозии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар сухан рафта, таъкид гардид, ки ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аз мактаб ва оила оғоз мегардад ва мо бояд ҷавононро дар рӯҳии ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намоем, зеро марзу буми Тоҷикистон дар дасти ҳар як ҷавони он аст. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба масъулин ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳо вазифаҳои мушаххас дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. субҳи санаи 1 августи соли равон таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр бо иштироки муовинони раиси шаҳр, сардорони раёсатҳо, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. субҳи имрӯз дар толури хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид, ки дар он муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, сардорони раёсатҳо, мудирони шӯъбаҳо, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. читаври дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент хабар медиҳад, сараввал раиси шаҳр ҷаласаро ифтитоҳ намуда изҳор дошт, ки баҳри амалӣ гардидани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебояд масъулиятшинос бошему дар таъмини фазои мусоид ва рушди пешрафти шаҳрамон ҳиссагузор бошем. дар кори ҷаласа роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба масъулин ҷиҳати ба самар расонидани кишти такрорӣ, таъминоти оби полизӣ ва оби нӯшокӣ ба аҳолӣ, таъмини иҷрои нақшаи андоз, омодагӣ ба даъвати тирамоҳӣ, омода намудани муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш, ба анҷом расонидани сохтмони синфхонаҳои иловагӣ, муайян намудани ҷои сохтмони бино барои идораи бойгонӣ ва раёсати омори шаҳри Панҷакент, ба роҳ мондани корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 31-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои ҷорӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод.
گزارشی مرتبه منو و طلبشو توشیف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیخون. در قبول شهروندان از جانب رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مشکل‌های ساکنان مورد بررسی قرار گرفت. گزارش خبرنگاران ما این موضوع را ادامه می‌دهد. طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باید هر تشکیلات و کارخانه‌های دولتی هفته یک مرتبه روز قبول شهروندان را تشکیل کند. وابسته به این مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نیز هر هفته روز شنبه قبول شهروندان را به راه مانده. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به واسطه به مشکلات مردم گوش داده آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. 30 ایول در تالار خرد بینای مقامات اجرایی حاکمیت محلی شهر پنجکند روز قبول شهروندان از جانب رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده صورت گرفت. در آن اساساً شهروندان از کمبودی‌های جای داشته از جمله مشکلات وابسته به زمین، نارسایی آب پالیزی و امثال آنها را به سمع مأموریت رسانیده آن مطرح گردید. همه مسئله‌های پیشنهاد شده از جانب رئیس شهر مورد بررسی قرار گرفته. به مسئولین بهر هر چیز زودتر برطرف نمودن مشکلات مردم سفارش‌های مشخص داد. در شهر پنجکند چنین روز قبول شهروندان هر هفته روز شنبه برگزار می شود و آن امکان می دهد ساکنان خود را به دولت نزدیکتر احساس کنند و دانند که دولت و حکومت همواره کوشش می کند تا مشکل هر یک شهروند را برطرف سازد و بهر بهبودی زندگی شرایط مساعد فراهم آورد، چون پیشرفت دولت از زندگی آسایشته مردم آن وابسته است. می توان در همکاری با مردم فضای صلح را پایدار نگاه داشت و یک پارچگی کشور را حفظ نمود. گزارش صالح جان نورالیف و طلبشو توشیف. امروز ها مردم شهر و دهاتی پنجکند به استقبال 30مین سالگرد اجلاسی تقدیرساز و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه‌جانبه می‌بینند. توجه فرمایید به مصاحبه خبرنگاری ما میسره طلایی‌وا با رئیس جمعیت دهاتی رودکی صالح علیمجان در این باره. بخشیده به 30 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان یعنی اجلاسی تقدیرساز و 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارو با راه مانده شده است. سال گذشته بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک چند کارهای نظر به سامان رسانده شد از طرف صاحبکاران، از طرف کارمندان جماعت و فعالان دهها. امروز ها بخشیده به مناسبت 30 سالگی اجلاسی تقدیرساز و 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در تمام دهها انشاءات‌های جشنی و نقشه گرفته شده است و سال سپری شده ایستاده ما 5 انشاءات جشنی داریم که یک تیش علاقه به استفاده دادیم، 4 دیگه تا آخر سال به استفاده داده می شود. با دستگیری صاحبکاران اینچنین در دهها بهری پیشبردی معرفت نوکی اهالی، پیشگیری از حادثه‌های نامطلوب، کارهای فهماندهی با فعالان با ساکنان دهها رفته ایستاده است. ایشون در اساس دستور سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امان رحمان و رئیس ولایت سرخ محترم رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده کارها به انجام رسانده شده است. کارهای زیادی در نظر گرفته شده است و نقشه گرفته شده است. امروز ها در جمعیت دهاتی رودکی گروهی کاری تشکیل داده شده است که هر یک خانه را در به در گشته بهر ذخیره 2 ساله خوراک در انبارها کارها با مردم با عائله ها در علاقیدگی کارهای فهماندهی گذرانده شده است و ذخیره خوراکی هر یک عائله در به در گشته سنجیده شده ایستاده است که در آینده با این کار ما جانب می نماید. برنامه را ادامه می دهیم. راهبرانی شرکت‌های سیاحی از جمهوری ازبکستان بهره بازدید از مکان‌های تاریخی، عرف و عادت‌های مردم ما به شهر باستانی پنجکند تشریف آوردند. همکاران ما این موضوع را پیگیری نمودند.
роҳбарони ширкатҳои сайёҳии кишвари ба мо дӯсту бародари ӯзбекистон ба шаҳри Панҷакен ташриф оварданд. онҳоро Парвина Нақибӣ, муовини раиси шаҳр ва мудири шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии шаҳри Панҷакен Фирӯз Бобоев пешвоз гирифтанд ва меҳмонон сараввал аз ёдгории Саразм, ки шоёнгари таърихи кӯҳани миллати тоҷик аст, дидан намуданд. қобили зикр аст, ки Саразм қадимтарин шаҳраки мардуми муқими Осиёи Миёна аст, ки аз ҳазораи чорум то охири ҳазораи сеюми пеш аз милод зиндагӣ карданд. дар ин сафар меҳмононро мудири шуъбаи бахши рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии шаҳри Панҷакен Фирӯз Бобоев ҳамроҳӣ кард. баъди боздиди ёдгории Саразм, меҳмонон ба худ таъссуроти ҷолибу шавқовар гирифтанд ва кунҷкобии онҳо пас аз дидани ҳар як макони ин мавзеъ нисбати таъриху маданияти он бештар мешуд. баҳри боз ҳам мутаассир гардидан аз таърихи ин макон, роҳбарони ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурии Ӯзбекистон сафари худро ба сӯи осурхонаи мамнунгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразм пеш гирифта, он ҷо аз бозёфтҳои Саразм ва таърихи қариб 6000 солаи ин мавзеъ дидан карданд. яке аз меҳмонон дар суҳбат бо мо таассуроти худро дар ин бора баён дошт. Biz Tojikistonni Sarazm qadimiy shahriga keldik. Salkam 5500 yillik tarixni ko'rsatuvchi asori atiqalarni ko'rdik, muzeylarni ko'rdik. Biz bu obyekt haqida ko'p marta eshitganmiz, o'qiganmiz. Bizni qadimiy ajdodlarimiz oldin mana shu manzillarda yashaganligini biz tarixlarda o'qiganmiz. Men mutaxassis sifatida mana shu unikalniy qilingan mana shunaqa ishlarni albatta juda ma'qullayman. Biz turizm vakillari albatta juda yaxshi bir tashkiliy tadbir qilinyapti. Kelganda biz sayyohlarni mana shu manzillarga olib kelganda xalqimizni qadimiy demak meroslarini ko'rishda ularni bizni xalqimiz o'ziga xos madaniyatga ega ekanligini ko'rsatadigan shunaqa bir unikalniy obyekt ekanligini ko'rib juda xursand bo'ldik. Biz albatta borganda joylarda buni tushuncha beramiz va albatta ko'plab sayyohlarni yetaklab kelamiz degan umiddamiz. Mana shu ishlarni tashkil qilgan birodarlarimizga ham minnatdorchilik bildiramiz. пас аз тамошои осурхонаи Саразм, меҳмонон ба муассисаи давлатии осурхонаи ҷумҳуриявии таърихиву кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакии шаҳри Панҷакен омада. он ҷо бо таърихи қадимаи фарҳангу маданияти мардуми шаҳри бостонии Панҷакен ошно гардиданд. пас аз боздиди маконҳои таърихӣ ва табиати нотакрори шаҳри Панҷакен, меҳмонон барои иштирок дар форуми байналмилалии Тоҷикистон ватани обҳои шифобахш, ки дар шаҳри Ҳисор доир гардид, раҳсипор гардиданд. гузориши Солеҳҷон Нуралиев ва Талабшо Тошев. бинандагони азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломативу сарбаландиро хоҳонем. то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз бошед. хайр.